Anti-Corruption and Youth Power Assam Dipor Otompen Kangdang Ame Kangnipong. APHL से असोंग पेन 6 शेड्यूल अवेयरनेस अपन मास जोइनिंग ame Kangnipong. Karbi Anglong singing superstar season 4 theater round Kapadopong. Anti-Corruption and Youth Power Dipor Atom Penchipatiripi Ponsi Dipo St. Mary's High School Adungalong Kedo Arong Chitim Youth Club along Kangdang Ame La Penchethanchimum Ame Kapadopong. Bangso me SCYP Dipo Ame Po Aron Terang Penchime Charipon. Me along Alhia Man Pen Anti-Corruption and Youth Power Assam Tiripia Kong Chunbang Chetra Bora Chetong Dun Lason si SCYP Karibang Long District Committee along Jatang Chunbang Ratul Boro La Pen Dipen Mech Pen Chenglok Dipo Aro Klembang Atum Chetong Dun si me RD Pidu. Me along Alhi Sarpo Aman Pen Chetra Bora hin pen Karibang long along asona korupsona puthak lamthe jaipong lapen diporo along klembang atum lahaya saya long langdun cari nang jibusi BDP tekang dipupen advention hanse report Malong News. First of all, I would like to introduce myself. My name is Arun Terang. Today itself I was appointed as the president of Anti-Corruption Youth Power Assam. Firstly, I would like to thank the Central Committee President Chitra Bora for coming here and giving us available information. And not only that, I would like to thank the ex-president of Anti-Corruption Youth Power Assam, Samson Terang, for attending today's meeting and making this program a grand successful one. And not only that, I would like to thank all the members, because out of their busy schedule, they took out their time in order to attend this meeting. So for that, I would like to thank from the bottom of my heart to all the members of Anti-Corruption Youth Power Assam, as well as not only that, I would like to request the Honorable CEM of Kirby Anglong in order to validate the construction of road from Pirbi Market up to St. Mary's School, because most of the students during rainy season, the students of St. Mary's School, they are facing a lot of problems due to the improper road condition. So for that, I would like to request the Honorable CEM, Dr. Tuliram Ronghang, in order to construct the road as soon as possible. By this, I would like to end up my speech. Thank you. Preniphaing ko hini arni lakhaing ko rapli Deopani constituency ke parlo Inglong Chedon polling station long kiti swarong pathua klamalong APHL se asong pen 6 schedule awareness apen ma joining ame kapadapong bangso me long bindo ingti pen me chari pon se me pangcheng pon me long alhi sarpo man pen nang chetong dun APHL se therapy amai phuje ai kathar APHL se bokajan LC along ame pho Samson Teron APHL se bokajan LC along Chunbang Pranjol Kro Rajesh Tiso bangpo kathar Baburam Terang lapen APHL se asong along claim rapet penang an ke theke dinga tum chetong dun sime along RDP don bangso 6 schedule awareness lapen ma joining ame along break jam party pen APHL se party along chipok dun renti son si BJP SDC CPIML Congress lapen independent along asong along ke do ara tum APHL se along chipok dun renti las along kado kabe bang pharis se ar motum APHL se party along chipok dun labang so ame along sar phi sar phu aklimang phar do an tum stame chetong dun si aliralon pidun pen me ing samjin pen pachun pon hanjang lang suban egyptian rong report Malong News. Ke cheng sialam bangke cibohong he bangke laganili than pon pohe sitame cibohong he non sitame nili chet he dotti ke bangke APHLC nili joini pen ke hini ke thom do koi po bangala ke ceman melo lage bisaralam songlong nili phanjong sa kenang ave protang te la banga nili do thu joi la pen rara tum nili phana kenang dotti ke nili doji la pen rara kenangi ke hini ke thom padonu bole kenangi akanai gali lasi nili rat kupi maning ke hang la so teng si doi lasi nili joine pen song hini ke thom doi po bangga lake sining pir theru de tik la so apu thaga lake paman long le lai si lo la pen ni tumang bong ache bohong doma ave ma polam bang ta la than ponang kokpo la bangke ni tum mai meeting na nona dam ra pet bom lo ka che bohong pulutang te i sivera hong jai long ing ni rapet ke uni dei lage bang penan so to ni ke hem chingki ke set kecho ke dun chehang he set la anan ke di la si non ni tum ko son sen de si ber hong jai long pini ni rapet lon te la si dak piniar ni dak karbiang long lo hur kecho dut jai kathara pen ang tong ti ang bong lam cheton te kache bohong po lam bangala ke hokali pusini lihin ben ke rar pan ke than pon paklar pon lo
Lawan monki dong, kuliran rong hang. Mai meeting along tame alang li keneng je pon APSLC atum ke rana khana kamang ru. Di election doji ke. Labang sok tak nang li pen plantak pen pacini. Oh kapamang hu bangga lake CM tuliran orang ke hai lo people si pamang hu punili pudam lo athema Karbiang Long ke lake tribal area puge lake non pini Karbiang Long atau kan orang cini hur lo lake lapen Assam Panchayat Assam Panchayat Aronalong hala ingdeng silong lake kipur ben silong pedi ingdeng silong masih tok anglo Panchayat pu Aron ke lake tribal area made Karbiang Long arlo ke lake lut kertang klar dak lo lake lapen hala non Karbiang Long KC election nangi bi ke lake Assam State Election Commission sinang bi te Assam State Election Commission ke lake Panchayat aso pinak Panchayat aso apok putang te Panchayat lo lata ante koson si hala Panchayat ben ka pincong a Election Commission le Karbiang Long lut kertang pu kumesen nang lut choklon te siem tuliram nong hang ang hu pen lam thi sibak chon luma hala India a constitutional long Panchayat ke tribal area lo lut kertang pu thang bak besi salam no mante lake aron dolo dak athemak sokar bi so tum la ben tribal a so tum sitame amethang jutang jubat do la pen kapre sita me rong rup kacali Training la pen aku 6 schedule pura kapang tangji afanda declaim LP school nang tum ke bangla nang tum ku ansi ninge theloje la dak labang so hawar long APSLC tangji ku nang ku ansi ninge theloje Ladakh bang APSLC le ing tang ti ason kapre ke tu mena ing tang dunu nelo la ing long aso tum mangke adhema dak nang litum a record lang etnon dak aprang e karbi along lelo karbi dimasa tum along lelo la dak ho la det lo ilitum karbi dimasa det lo halam ding pen cheng lok puanta setanon ye theklong lo la 10 square kilometers do la songbong pen ke rong pharo ke thom so se dake do lang bong karbia tum rong ner kebelo lapen ke dimasa tum rong crazy vet lapen garu tum rong ni vet lapen mura pajat tum lage XT garden a khay erokom la tum rong thom vet lapen ke chia tum bihari bongali tum loksi dake 90% so selo bang pharo bong pen throksir kep so se ke chia tum binaklo anke la itum adet kache long thuji polot tangte APSLC tum sini ya chot ke lage aku claim chot ke high court ta APSLC tum si dam high chot ke dedi la si APSLC dak intang tete ason ga prek tung ke dak intang sita alia velo dak pen aku pini bang so mai long dan kape party tum bang kuan basi dak na join dun dia alam angring labang li non nil phanang a record nang pipelang non hisab bom lang lake lakha bom lang amen pitok bom lang lapen tujut sia kushon ladak nang itu alam lo ya along kapre ka konvensi long isia rumors dolo je nang jai ka thar lapen lamdai sa ko dong tiang bong kache tonte thepik so lam kwan sia ho hilo labang hedi nilitum arni along tai tum than bom lo lake case ke doke niliphan case 280/21 lake police atum a case pilo tuning September in koira 4 ni niliphan aman non ningkan isipra chiklojon nilo no anda niliphan nang arrest to tedet lo aman nili lar ang tong ing tiaphan thang nang je podun dia bang alang lige hadak ni tum la kache song hota nang dodun dia bang si alang liphan si arrest turong lo ange arrest turong lo la ta ni tum hana nong ki juno ke la hello ka arrest turong mat police atum da la phan question se de investigation ta vedet lo charge sheet ta vedet lo FIR ta vedet lo amat jail beng damamat jail ar luke abinong ke beng det lo te adak e han an oisa ke thon dam puge lage mathaun e alam lage thon nam long li la son ke sita pape thon dam ret la pen hala dak domesen ang deng si pape dolo la poy ay ni tum chini lo la ko pilo ke vi la ke ang tong ing tipen anut kabar nililong chot kalilo nilitum kaduet ang bong pen nitum ban kapachi bohong ra la APSLC kapi phugya phansi la ke chini lord me la ke bongo sena RSS la pen BJP tum chelang bet sila so kam ege
Karbi Anglong singing superstar season 4 ke damtang prinify kre trok arni mega audition pado ponde rapi puthot prinify ko ke thom arni dipualong ke do farmer growth center auditorium hall along theater round pado pon bangso melong al hisar po man pen lomajong MSc Johnny timung chetong don lason si abarim ke SYC ame phu prakash terang ke ASSS dike dia fonda rajibing tia tumta chetong kachipate ke chengpen kijut an lunse po SE kathar la pen lunse po bhismo hanse atumsi ingkrung inside theater round ang deng along kado kabe bang toxic ba tumsi chipate pon la pen ke bang ji phaikoni ni phai tok arni si top 30 farman kachipate pado pon thupo posi nang pachini dun di puben advention hanse report malong news Chainong okijor kanghojok kaching na Lakhakre troksi soching dhenta habar ke parluang jokpani police station angkang harlung langso hithialong inut chainong okijor abang phaphan kangna inu Zakir Hussain pu sonai balia rong asor ke damtang chiklojon thom soselo arong damsi joy pen chainong okijor dam aphirare tum chini dun sinep dun cheklo lapenang jokpani raikama sai khe tophan birta pisi papon ket nonamarang lai phan ang jokpani police station along si bipon kok langkhang pen komol katha report malong news Cinthong Youth Development Committee pen hini ang deng hand over hi kibipon Nijang Karbi Anglong Cinthong MSc constituency ka parlo Cinthong habar bajong kiri atlam langtu ga pamalong Cinthong Youth Development Committee mate jasemat Chipson senar lapen alangli ri sangho tumpen cipatir pi ponsi hini ang deng hand over hi kibia jai meg deng labang so jai meg laki ak puru pen chenglo ga kapre ke theki ding porom pothi ke theka tuma phan ing thumar ni pen mate bidisori en pen anwar ta lason se ke klem ke dam nangja son do atame kiche than chimum pen bajong kiri atlam langtu ga pamalong hand over hi bipon Jutang Kingrum Lonang, Jutang Pangcholonang Watepi and Pen Cinthong Youth Development Committee Hin Pen Bangso Hen over Hiki Pon, Bining an Kiniang Ding an Nang Pling. Lamang Soja make Jasemet Sibai Disia Tum Pen Clen Chepatuk Si Puthok Cinthong Havar, Jutang Kapang Chojia Pan Clem Dampo. Lamang Soja make along Cinthong Havar Gete Geding an Parta Bari Vidisia Chairman, Khorsing Senar, BJP Cinthong Mondola Mepo Samson Ronghar, Bidasing Tiso, Rong Nerke Barong Asar Pen Chenglok Havar Ara Tum Tami Ningarong Bohong Pen Chetong Dunsi Aliralon Bidong. What happens when Khorsing Teron report Malang News Sorry tumpen kadong baji kadong opini right correct kontroran ni swadi sia sompen patepi bonsi engdeng ini eno bhi ke bipon yatum konsep cerap do so arong men lage marching masereng Pungripi, Murinto, dan Kawali, Arong Salang, Jiti, Akan, Patok. Larong dan Kebarat, Cetak eksklusif pilih, ini tu indeng ini, arani, peneliti tapong no, saya nota tapong na, saya langsung ahan posin itu, kebipon maka, kini mati pikiran maka, jutang, cinggung mana, jutang, pangcul mana, so TPN posin itu, sebagai sia song ini mati. So aja make magani kalau si aku ben parim aku amat hut pensami so jutang itu mengenai bipon so jutang antu se ngon prang emang hilang tak bikin pen cenglo antu se cetang itu mate pangculu pegi pangculu lama so size kami le tim teng kono lelu tum bacuneng kami le tim teng kon non make dagi ni lo se so long make kado le tum cuni tu make la no karbing lo rat kami ngot uwe kemi kedua tum an make so jutang tum pawir nang nei mai tum il tum yo si la son non son itu pangcu kon pe make klem kon pe lo tang te jutang make bir pon te ku sing tum hin make mata pon si le tum make la so he si bang te pon Don kawan bagi. Atau bang ini tu exactly bang kecini masa me rong kep arat dak ni kan rong arat pencilum sini tu langsung saya bang ini tu pacun pon. Ikloyon kawan apisi lah bangso hand uputat arat pan. Langsung hand up non pablo non cikloyon ni pela pilote tu ketua belarong. Kep arat pen tum cingrum sini non son arat cingrum sini so hand up bang ini tu non son cetak. Bangso hand upalong pipi si kayok donek ne. Hok pet ke
labang so hen uplong roma pis tame job dunde once tame adhok tumke job dunde once tame ni tumangke ahok pet ke aron mangke job tame job jit tame nam mangsin tumangke neng mangke job pedat Purom puthi pen ma mate pu yong pen se ke bi konik Ini tum labang so hen TV panel tum orang puci dan lon tum orang puci alun tum sini tum langsung bangso kan Alang lo tenili rong ma tenili habar la penili murintu asar the la penili habar sinon YDC asong pen nili tum sar bang kep kacing bai pensi alang litum hin along metan nili tum kacirap dun la sinon piniar ni an nili tum hen ubahi ge bitek alang litum nang penchong mate alang litum abudi nang ke pipen budi sore muli tum iprang jong sitame wi mietum pacini nang wi kimietum petek nang usin litum kacirap dun nili ke sirong asar la sinlihin penta nili kacirap dun la sinon piniar ni ke nilihin penta lam kan ninje te goe ten nili ke murinto asar thelo sarmente nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da abirta